Take a right misha gor guasme medeyen nyal guasme. Right me lara rame very important. Ramanen yen tour de nyal guasme. Take a job michalat. Kachela de George kadwa badan ba Queen Kwaralat ke jere wika South Sudan chermana ngai kone. Ano South Sudan taken ko te Queen Kwar me balat e sha non semen sha je ladan tame. Ano Queen Kwari ba jalat ka chanya dangro wi ro ka pai waro ron kin dangro jan dangro de bakel. Ano chiram kel me very important ka kuma SPL ayo shakula riet. GMS gade dak lampor charwach jo chejak me chalar chimenen yana gwasmo charwai ka ta danen let siasa rode ke je ki politique ki Queen Kware gwase te Dr. Machar tere ti jenen tama ano te ke rien me chalar mi mo mi bakwen ya ka biale kelade wonene there will be no election in December 2026. SPLMIG simply want to milk the cow dry in the name of funding, fake preparation, and campaign before cancellation. Jenny can and kuma kirmi yadi the mo. A genital Michel Queen Quarry, a Jenny SPLMIG pointer, pink kirmi yadit. A woman let can take a Queen Quarry let can. A Jenny Gorkane funding kaja. Kurkano ba mo kayo yo mi cha yo cha ka jek no si misialing ano she can $6 million she can release she can no can $6 million ti ba ka ja ke state ni kan ten state dial ba mo kayo ka Queen Kware she ku la no ne a jeni SPL maji ano ku kan go fan ko ba mo kayo ayo bikin election bikin show council ke bikin capture ko ke no election che network che jome che jalat gwasemene mugi kone talk cause right now we have seen that she kume she ngare she release already she funding she can release $6 million ngai kan gwanu tell me shall ko inquire me balet ko at this moment right kon tama take ngwane to take a gap medit incomplete requirement the chalat gwase dan meta in kamal 2018 peace agreement ko ne ideal by the way kuna focus ka that peace agreement tell peace agreement the den me mitna joda peace agreement na joda tam me cha tanya Dr. Machar ka jente ne ideal joda montam me cha joja no banke kuma SPL ayo banke jepin chirima dang ma cha tere ti jena tam nyu de jenodi tel Michel ke Queen Kware ko ramme ko mala ta ngode re tijen chang malat keneme en kume kirmi yadi de no ba Queen Kware ba jela de jen ci akule nga chalat gwaseme en wo nene kume SPLMIG simply want to milk the cow dry just they are looking for fun they are looking for funding kayo biken ba Queen Kwar ba chiwo council ka chicken yo chicken lele chicken ka use no jena ku yan lingwa mene of course me gwi kone that is correct ko me ken dar mu charka na kon barar by the way tell Michel ke Queen Kwar by la lat ke ko bine di albika vote freely tell Queen Kwar me de lat ka donga ta na jo che network chana right de lunko ne chi kuma kirme yadit kaneten kontin te ka board dun Queen Kware la Queen Gwene chicken rule chicken yat pinche manan ngai konan eno chakan all parties chaka kamni ni jandang jok ka shanka jandok ka jan pai bakel me mato kontene ne ko wala shanka jandang ro ko pai bakel ba jojo no bane dial baka block kan dial acha goro beramimo me kero de register iba participate ka national election ngai kon diala kuma SPLA ngura kana roda garpin bondo ko ken ngura kan karin garpin and then again bianga jeno kan yuto kono kwa demand bako garpin ga yuto ngwan gorke yuto $50,000 $50,000 bro could be part do be kula garpin so munyo no di and support real ba you can bakadul and then ba yuto ba kulo to
ngai kon diala shi kuma SPLIO at this moment chicken the European code ngoreng machar ngore ti jen reng machar she free ada campaign da jela at this moment dio je bono shi reaction shi alin ka part to goal in cocaine and one ne mikan ne diala ti tintire ti jen mikan kon barar gwe ga jono ka twok de shukur chero de bakapshong shin ngai kon right now ko twok ka western equatoria korotin godi ala ko ken ngai ko jatin let karodian ka ci godi lat ko gwasidan we go kirat la thong me be kan all this party be ga block kan all party ti atente dor den be ko be kan nyog muto kan ko cha gor ba pan ken ba ka le ba ga block changa dan wude la we tok ka kir we state no te ko ken le de ka ta dan le de jamentama den be kon ko ngwan ban kelim. So for that reason you ga kir no jina lo nyete kon la political leader ke berar and then biawe ke dialogue biarach and then biado dan biako inquire bialat ke jen ku yen ngwado ko community bonode ken lat ke tiga dial bugo den kapchung run baru den kapchung run ko te tong wan tong wota kare aleka ku inquire chale loro bang dio je ngai yente dial ko tok en changa local voting lat kamo changa local election lat kamo te ga ngwan la gwarka ba ping na ba kon ngach en bona mo tina ke ping na de ko cha goro run bele tikere ba o shore je mo de sha ping den cha ngach ba ping na ba ngach en ping na de mo ñu no de ba ping na ba kwen so that mean an election ko ba happen re we ka so Sudan goro je no ba population census ballot la ba ping na ba kwen den ba ngaj no ping na je ne run ten ko ken ba le shore ten de chi aling bonen ne de ko ra ke ta ndana tup ke yoga je we ka so Sudan wati ne ti yeken je ne ke 2005 to ngot shot ken ka payroll ngai ko na cha dadan cha ko le ke 2010 right now kan dadan to wa gan gormono ba use ka kure chi ko to ke 2013 ko la ping mu di ni ndi chen na ko ne ka right now kir ko insist no tele population census mo bale so ne one of the requirement very important mo balat ko ko inquire betede beto kam we kan chalat ajen chalen gwada me ka James Gade daglam paro tel mi chalo ko inquire government is looking for funding only then after that we can show council rewde eno ba ko inquire balat gore ngot te right now in keja and any institution la take it has a constitution, a guideline or something that guide them no big one kan galade so me kan constitution kan kontu man shall ga permanent constitution dio je ka gwaze dan channeling no shiga draft kan lat draft mo man chalat alo den de kulo test bus ka some places but kan we ka jongle ki apna I think kan we ten ko to korte keten but chikana won ki ko torian wen mo lo lanete je ya guj medara gwa but gorga jeno benedi al bekene gujeno chala didi so we can part SPLIO can contribute to the way out because they need to look at that me magwa wala tedi na mokel so gorga permanent constitution ke kire jena permanent constitution e ba jo adapt that e sha ko inquiry chajalat kana jen population census to talk wrong very important part gwazame ka milat ke national election agenda unification of forces ngai kon so Sudan ke they need to goal ka want to goal to take affiliation ke political leader shit ke kir take ne ka da ma cha take ne ka ne ko ken take ne ken so can all these forces ma kan ka kon combine together bala ba le chole kel ke ba chole national army ko me take ke mi yadi de national army manane dunde kir mi yadit magang na je chicken deer can bad jenen yen chui nan tama la daren can we are nakane ti join it and all that they will do that because chicken la ni interest of South Sudanese citizen let can interest of the party don't kill me yadi so go jeno and that ideology cha la dwidian cha brain work jemo ba ja kon work ko ba ka kon mat jeno kula take a measure kon and go unification of force ke cha kan ka containment site ba ko ngitin ke idea mo do dien be cha kan ke South Sudan chi cha kan ko kir reng ma cha kir ara dien nyen do be dan walel ka jenona barayna na me cha gor kir mi yadi ko kir dwale so chet diale cha go so any unification of force mo kana ko lat tele way out siagun me changa chono no da gole force there ka integrate alo de kala tanga de nyang wudu me shalka me Johnson Lun but still so to talk the alngota me kan kim yadi kan ma char kan ja ko release it jen by integration ba ko la didi
kan ne te ko ya ju ka cantonment side ba lo jogodi so there's still gap there so na me da large information da ndi yena link mi shalinga gwado me ka jimis ga de dak lampo tele mi shal ke queen kware but of course link all herne chiang ko kwa publish kan and they are going ahead with the plan about national election bajalat but national election cha de la de telten ko na chala de gwasme anyway banaje ka another analysis yataman